Jotono no kulom kani channel o kai tamuno noro ani channel no subscribe khlaya ko ka subscribe khlai ready ang katal job advertisement tai online information related video sanamo ngo faditini kaisa katal notification ailenai amori jaka Tripura tribal areas autonomous district council ni bukhaktai ngangkai naidi amo ka notification pdf amo Tripura tribal areas autonomous district council Office of the Chief Executive Officer Cum West Tripura ni bukhakti rijaka borongni notification aboro rijak tongo tei o notification rijaka 31st ni May 2022 ngangkai naidi office order rijaka jagao borongni oro sajaka naidi interview je tongmani post ngangkai Data-Enty Cum LDC under TTAADC ni o interview najaknai tongmani naidi 1st June ni simi tei 9 June jora tongmani abo amo publish khlaijaka naidi boni byte number tongo tei publish khlaijaka naidi 6 tarikh May ni 2023 o publish khlaijakmani abo postpone khlaijaka Data-Enty Cum LDC obo interview postpone khlaijaka engke borok olo date dunai hini oro saka naidi postpone khlaijaka gangkai omo oro sajaka tongo naidi kahamkai no gangkai norok tomono LDC tei Data-Enty Cum LDC ni apply khlai tongka angkai obo postpone khlaijaka amo interview onglak June ni 1 tarikh ongna tongmani obo onglak postpone khlaijaka gangkai omo norok newspaper ogo nugano o advertisement no gangkai tomono rani channel no subscribe khlaiya ko gangkai subscribe khlai ready gangkai tinin bagam sunung situng jotono no hambai।